أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Labantu laba abayisithupha 6 engizokhuluma ngabo. Abantu labo ukuthi ingilozi yokufa mayifika izolanda umphefumulo wakhe ayinazwelo naye, ayinamusa naye. Lalela, ulalelisise kahle bese uyinuka amakhwapha. Number 1, yiloyo muntu loyo owenza izono, owenza izinto ezimbi phambi kwabantu, angabi nandaba, angabi namahloni, angazisoli, aziqhenye, azigqaje ngalobubi lobo abenzayo, azakhipha amagama ukuthi umhlaba suwuthola umoshekile, asumosheni ephambili, angeke uzulungiswe yithi ngoba umoshwanga yithi. Number 1 loyo. Number 2, yilo muntu lo ophila impilo yamanga. Number 2 loyo. Yilo muntu lo wenzani? Ophila impilo yamanga. Uyazazi umuntu ophila impilo yamanga. Gays and lesbians, izinkonkoni nezitabane, abantu laba abaxhuma inwele, abafaka inwele extension hair, abantu laba abafaka inzipho extension nails, abantu laba abafaka inkophe, labantu laba abagunda amashiya bese bewenza amashiya ngelukuzana ngeeyebrow pen, benza waba amashiya. Ya, umuntu ozenza ngathi unemali engenamali, uzenza ngathi urich engekho rich, une pride ngaleso sikhathi. Mawuthi uyamsiza akafuni ukusizakala, uzenza ngathi unemali engenayo. Uphila impilo yamanga. Uzenza umholo ongeyena, uzazi kahle ukuthi awuyena umholi. Uzenza inkosi ungeyona. Uphila impilo yamanga. Angeke ingilozi ibe nomusa kuwe uma ngabe izokwenzani, izolanda umphefumulo wakho. Number 3, lawo bantu labo ababhuqa umdali, abakhuluma amanga ngomdali bambhuqe uma ngabe bekhuzwa bengalaleli. Hayi, umdala akanayo ingane, uJesu indodana yakhe mos. Hayi, umdala akanayo ingane, uEzra indodana yakhe mos. Hayi, umdala akanayo ingane, enganingi ingilosi amadodakazi akhe. Yonke leyo nto leyo, umdala ufuna ukukhonzwa yena yedwa, ungamhlanganisi nalutho, ungamxubi nalutho endalweni yakhe. Hayi, umdala uziqu intathu. Baso ingilozi angeke ibe nomusa kuwe uma wena ubhuqa umdala. Angeke ibe nomusa kuwe. Umdala uthi ngimunye ngizimele, angizalwanga endalweni yami, ayikho into efana nami. Wena umfanisa nayo yonke imphuphe leyayidalile wena. Baso ingilozi yokufa mayifika kuwe usenkingeni. Mawungashintshi indlela zakho ocabanga ngazo ngomdali wakho. 4, umuntu loyo ulwimi lwakhe akakwazi ukuliqoqa. Umuntu loyo ulimi lwakhe ongakwazi ukuliqoqa. Abantu abajabulile ngenxa yento ephuma olwimini lwakhe. Uhlukumeza abantu ngolwimi lwakhe. Uhlukumeza abantu ngolimi lwakhe. Lo muntu loyo abantu abangajabulile, abantu abezwa ubuhlungu ngolimi lwakhe, lawo bantu, lo muntu loyo ingilosi angeke ize ibe nomusa kuye. 5, yilo muntu loyo ophilela i-crowd, ophilela iningi, ophilela ukubukwa. Ngakubalela ini? Ngakubalela ama-musicians, abaculi, osopolitiki, amakhosi, amakhosana, indlovukazi, amakhosazana, abahwebi, osomabhizinisi, abaholi abahola abantu emphakathini, kanye nabantu abathanda ukuzazisa, ababhekela abanye abantu phansi. Basobhake mangabe wena ukuleyo mkhakha loyo. Number 6, yiloyo muntu loyo
owayelokhu ekhuluma njalo athi mina one day ngizoba yimuslim. Ngiyabona yona Islam ukuthi inkolo yeqiniso kodwa ngelinye ilanga ngizoba yimuslim, hayi manje. Kodwa ngiyayibona yona Islam ukuthi no, labantu laba basitshela ngeIslam basitshela iqiniso, but one day uzufe. Lokukhuluma one day uzufe. Lo muntu loyo ohlala ethembisa abantu ukuthi ngelinye ilanga ngizokwenzela ukuthi, ngelinye ilanga ngizokwenzela ukuthi, ngelinye ilanga ngizo. Loyo muntu loyo wenza leyo nto leyo, the day ingilozi yokufa ifika kuwe mntana sekhaya, mfowethu, dadewethu, babo wami, mama wami, usenkingeni enkulu. Basop, shintsha ukwenza kwakho. Sengathi umdali angasenza siphephe, singabi abanye balabantu laba ababaliwe umprofeti sallallahu alaihi wasallam, kulabantu abawu6 engibabalile. Asivula amehlo, asivula ingqondo, asamukele size eqinisweni. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.